ovako u kratkim crtama, detaljnu tablicu, ako ste raspoloženi da nam napišete, mi bismo objavili na sajtu da vide naši članovi. Ali ovako u globalu da kažemo, koja je to hrana koju koristite u pripremi za golub? Je to versela, laga, belgijska hrana? Pazi, mislim, ja polazim uvek od toga da ne leti hrana, već leti golub. Znači, mislim, da razjasnimo. Nikad nisam, na primjer, bio posebno preokupiran time da li će mi golub leteti ili neće ako jede somborsku, ili ako jede belgijsku, ili holandsku, ili nemačku. Znači, bitno je, na primjer, da je hrana čista i zdrava. I onda normalno. Bitno je šta ti hoćeš hranom da postigneš. Znači, ako hoćeš hranom da mu poboljšaš masu, znači masu, da mu uvećaš mišićnu masu. Znači, jeste, onda mora biti proteinska, to su graškovi i tako dalje. Ja sam često koristio sam i pravili smo dobre rezultate, na primjer pečenu soju, sam sam pekao u redni soju i dodavao, jer mislim da nema bolji proteina od soje, plus toga ima i mast, u isto vrijeme dve stvari radiš. Znači, uvek sam, na primjer u početku smo, na primjer, uzimali 1 kao osnovu, somborsku. I na nju smo dodavali, na primjer, ponedjeljak, utorak, sreda, na primjer, graškove Liga Specijal, belgijski. Kombinacija više. Jeste, verselage, jeste, to pola lonče 1, lonče ovoga i davao. I pravili to što smo pravili, znači bili smo dobri. Htjeli smo da pobedimo, nismo, ali i pobeđivali smo. I što je normalno, nismo bilo prije. Onda, ove godine, prošlo kad sam ovo napravio, znači osnova mi je bila čentavir hrana. Ova isto naša, na koju sam isto tako uzimao Liga Specijal, dodavao ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak i petak, na primjer, isto osnova ta čentavir, a prethodno onog... Četvrtak i petak idu masti. Ide, jeste, dodam suncokreta, dodam uljane repice, lana uvek... Oljušteni suncokret, verovatno. Sad sam oljušten, nisam uvek, znači ja sam uvek radio, uvek sam razmišljao i tako dalje. Znači ove godine sam koristio gdje god sam mogao hranu oljuštenu, zbog čega? Da bi moji golubi što više pojeli, jer ja dajem čašu od jogurta na 10 golubova, bilo to njima malo ili ne, ali ako je ta hrana obogaćena, na primjer, sa 10-12 ml, na primjer, ulja, koje ja dajem sad, pa na to zasušena, na primjer, soja proteinom, kaščicom koji ima 90% proteina, papirskim kvascom koji sve u sebi ima aminokiseline, koji je isto sad deo koji gradi mišićnu masu, razumiješ, i proteina ima 50%, i vitamina i tako dalje, onda moja čaša nije čaša od jogurta, već ona je dupla čaša od jogurta, ali tako malo izgleda. Ali sam zato tu ove godine, znači, izbacio, na primjer, ljusku iz prosa. Ljudska, pa to je celuloza, zna se, celulozu mogu da vare samo preživari. Znači ptice i drugi životinje ne mogu. Znači, izbacio sam, na primjer, ljusku iz prosa, znači oljušteni prosa u zdravoj hrani, oljušteni ovas, oljušteni suncokret, znači sve maksimalno čisto i oljušteno iz zdrave hrane, plus, na primjer, isto u zdravoj hrani sam kupovao i lan, koji redovno dajem, i normalno čisti, na primjer, kvalitetan kanarijsko seme, to pričamo za zadnji dan. Znači sve u masnoj hrani, da? Jeste, integralni. Znači stali smo ovako, ponedjeljak, utorak, sreda ide proteinska hrana, četvrtak, petak masti, šta je šabac, subota, dan? Subotu dan, ovo što sam vam ja rekao, na primjer, ja uzmem pa napravim na više pa stavim, znači uzimao sam 100 grama integralnog pirinča, 100 grama ljuštenog prosa, 100 grama ljuštenog ovsa, 50 grama lana, 100 grama suncokreta, na primjer, i to sve pomešam. I na to dodam pola... To je subota, tako? Da, to je za subotu. I to, na to dodam pola kilograma ovoga kanarijskog semena. I to mi je za subotu izuzetno se pokazuje za ove 3 utakmice. Znači, nemam namjeru to više... I prepodne i popodne. Cijel dan jedu to, jeste. Samo što sam ovog puta i subotom ujutru prvi obrok mastio tu hranu. I znači nemam namjeru uopšte da tu hranu menjam, znači s tim sam završio. Znači ono što kaže apsolvirao, diplomirao. To je što se tiče hrane. Šta je to što dobijaju vodu od tih vitaminskih preparata? Pa pazi ovako, ja sam pobornik, to svi znaju. Ja vitamine, na primjer, ono što kaže, dajem 365 dana u godini golubovima. Znači ako je po mogućstvu. I to pravio sam kombinacije, na primjer, vitamina u sirupima za ove van sezonu i tako dalje. Onda, a za utakmice same konkretno i za sve najbitnija ona nedelja zadnja, ja dajem svaki dan.
znači u vodu i vitamine, ali ne dam ukupno za ti 5 dana, 6 dana više od drugih, dam isto, ali su moje porcije manje. Naprimjer, neko 2 puta po 20 kubika glutamina, aj pričam, to znam. Znači, to je 40 kubika. Ja dam svaki dan po 10, to je 50 kubika. To nije mnogo više. Nisam opteretio, ali nisam nijednog dana. Naprimjer, što kaže, mojim golubovima ne fali, jer zna se da kompleks vitamina B, vitamin C i tako dalje, vitamini topivi u vodi, nemaju svoje depoje. Znači, ono što danas uzmeš, to danas važi, sutra ga više nema, bubrezi izbace. Znači, moraš sutra opet da ima golub, moraš mu dati. I to je, znači, to su porcije, na primjer, umerene i svaki dan. I to se pokazalo sve ove godine dobro. Znači, nikad nisam imao problema. Posebno da kažem da, na primjer, najbolji letovi naših golubova su letovi za utakmice. Osim glutamina, šta ide još u vodu? Pazi, mi dodajemo, na primjer, flis mineral. To vam je, to su vam soli rastvorene u vodi. Znači, nema ću flis nešto što curi, znači, u rastvoru. Soli. Koje soli? Soli natrijuma, kalijuma, gvožđa, cinka i ostale. Ali sve soli, to su sve soli fosforne soli. Znači, fosfor je neophodan. Znači, bez fosfora nema energije. Nema adenozin trifosfata. Znači, sportske energije. Ako nema fosfora. Znači, izvor fosfora je flis mineral. To dajemo. Dok nije bilo flis minerala, ja sam uzimao u veterinarskoj apoteci ovo kalcij, ovo zorkin za životinje, fosfor. Davalo se obično, na primjer, dojiljama, kravama, krmačama i tako dalje, posle prašenja, telenja, kad izgube kalcijum i fosfor, ja sam to dao tad u početku. Znači, stalno sam se ja dograđivao, stalno sam pratio i nabavljao, dok nisam, na primjer, našao ono što mi odgovara i što mi treba. Naprimjer, ti si me pitao za čaj, za disajnih organa i tako. Pa to ima, radi i Zoran iz Novog Sada, čajevi, mislim da su dobri čajevi, a ja sam, na primjer, koristio, kad mi neko uzme, na primjer, nisam ja direktno kupovao, ali mi donesu ljudi, na primjer, avitoniku, to je dobar čaj. Dobar, izuzetno čaj, jer mi se pokazao jedna ptica koja je u nedelju, ne, četvoronoški hodala trening, pa je nismo ni primetili i trebalo je povratiti za nedelju. I ja sam je dao tad, jer sam ja pogrešno njega shvatio da on služi za čišćenje, mislio sam kao gorka sol, ali nisam dobro pročitao prevod i tako dalje, a u stvari on je čistio, na primjer, ajde da kažem, krvotok, tečnosti, jeste toksine, da, jeste, produkte sagorevanja, jeste. I ja sam to i tu pticu sam uporavio i sljedeće nedelje letila 14 sati i 8 minuta. I bila mi letač. Za čišćenje od glista, dovoljno dobar vezan izvor? Jeste, to je sasvim dovoljno dobar i mi to redovno čistimo nekoliko puta godišnje. To je neophodno, mislim, preparat za čišćenje i mi to koristimo, ništa drugo. Dobro, evo na kraju ispred sajta Carska ptica vam poželimo da i sljedeće godine budete pa barem kao ove, da vam se zahvalimo na iskrenosti i nadamo se da ćemo se još družiti pošto su naše teme nepresušne, a vidimo da imamo šta da podelimo s vama. Mislim da hoćemo i hvala što ste došli, ali ovo je prvi put, ali nije sigurno zadnji, jer bit će još rezultata i priča. Mi ćemo se truditi da budemo bolji, a sad, mislim, nećemo biti razočarani i ako drugom budemo stisli ruku drugome povedniku. Nije to, mislim, bitno, to je igra i šala, mislim, što kaže, šta bi radili kad ne bi imali ovako hobi neki da se zabavljamo. Da poželimo samo da dugo traje i da dugo pravi rezultate.